Siyabingelela ngaso lesikhathi sithi sikuveze siphinde sikuthule futhi njengeMthombeni Media. Asithathi hlangothi noma asicheme namculi kaMaskandi noma nomhleli womcimbi, kodwa ukuqhakambisa bonke ubuciko basekhaya nezindaba ezithinta ubuciko bakithi nomculo. Zinkani zababili phakathi kwalemithi nomenzi sekusuka ukukhulu ukukhuluma ezinkundleni zokuxhumana ezithinta wona lo mcimbi obizwa nge-Mother of All Maskandi Festival. Phakathi kwakhe yena uLimithi nomenzi lapha ezinkundleni zokuxhumana osukwini la izolo. uLimithi ukwazile ukuthi akhulume ekhasini lakhe lika-Facebook, enze u-live echaza isimo sakhe ngalo mcimbi. Okunye futhi athe wakuveza uLimithi ukuthi kwayena akasazi ukuthi kumele enze njani ngoba lo mcimbi usumfaka ekukhulumeni yena engesiwe umuntu othanda ukukhuluma. Kanti okunye futhi kwi-statement sakhe athe wakuveza ilokhu kokuthi umuntu ongathandi ukungenela emncintiswane kodwa la ekhona uvotelwa abantu. Waphinde futhi wakuveza ebuza bona abathandi bomculo kanye nabathandi bomculo wakhe ukuthi enze njani, aqhubeke nawo lo mcimbi noma lo mncintiswane noma ayeke. Okunye futhi athe akuveza uLimithi ukuthi yena lento yawo lo mcimbi izomenza ukuthi agcine esengena ekukhulumeni futhi akathandi ukuthi afake amagama abantu. Bakhomentile abantu abaningi lapha ekhasini lakhe ngenkathi eku-live ngaleso sikhathi, abanye bemseka bethi akamusa uhoxa, abanye bethi sebevotile akakwazi ukuthi angayekela umcimbi usuphakathi sebekhalela izimali zabo. Azazi ukuthi kuphi okuyokwenzeka phakathi kwaLimithi nomenzi, asazi futhi ukuthi ubani ohamba nalo iQuantum. Siqhubela phambili siya ohlangothini lamenzi, naye umenzi ukwazile ukuthi aliveze uhlangothi lwakhe kulo usuku lwayizolo langomhla ka-9 March 2025, lapho ebekade eku-live noMgibe esho ukuthi futhi ngasohlangothini lakhe bengakaze azabone ngisho ubufakazi noma ama-screenshot obufakazela ukuthi uLimithi uyavotelwa. Kanti okunye futhi umenzi akudalulile noma athe wakuveza ukuthi lento ye-Mother of All noma lokuvotelwa loku kumhlukumeza kakhulu, kumenza ukuthi abe omunye umuntu ngoba ukhala ngokuthi akukho okwenzakalayo okubonakala okuya phambili. And futhi akolunye uhlangothi ukuvezile futhi umenzi mabizela ukuthi ingoma yakhe inkulu kodwa ubukeka ediceleleka phansi, akazi ukuthi kahle kahle ikupha okumele akwenze. Kanti futhi okunye athe wakuveza ngaso lesa sikhathi ushilo futhi wakudalula ukuthi mhlasimpe kukhona okushaya amanzi ngoba kwimbangi yakhe umuntu aqhathenwa naye yena uselitholile ithuba lokuthi aye emsakazweni kodwa yena ithuba bengakalitholi. Asazi ukuthi iyozala nkomoni phakathi kwayo le competition noma lo mncintiswane othinta i-Mother of All Maskandi Festival ukuthi kuyokwenzakalani. Kanti ngakolunye futhi udaba kuhlukumezeke bona abaculi abakuwo lo mncintiswane phakathi kwamenzi noLimithi, kwaphinde kwahlukumezeka nabalandeli bomculo kaMaskandi. Kanti futhi uzokhumbula ukuthi uma sibuyele emuva kancane, indaba yaqala lapha emuva la kwakudume khona leya ndaba yentokazi leya kwakuthiwa yayilwa kakhulu noma yayikhulumela abantu besilisa, lapho umenzi kuthiwa wakhomenta khona ebonga ukuthi ulinganise ingoma yakhe. Kodwa ukwazile ekuwo u-live lapha ku-TikTok na uMgibe wakwazi uMgibe ukumseka, wamduduza, base benxenxa abantu futhi baqhubeke bavotele abantu abakholelwa ukuthi kumele bathole iQuantum. Sawubona wekukhuluma, sawubona wekuprata, asazi ukuthi iyozala nkomoni kuwona lo mcimbi we-Mother of All. Namathikithi kuthiwa sinikhumbuze futhi ukuthi aseyatholakala eSpar ngawu-115, ngaqhubeka niwathole amathikithi.